Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills kalalat ban pensngong syo usembut Menteri Rangba ke Jela wa Preston Tensong baru badai kemiru i katanat ki kampo yang ke Jela ha ka bayadai bat kajing sha thombor jong ki dong song snong ka than ha kajing wan keu jong ki sipai BSF shadow ki surok ba jong ka snong haba keren bat kilat patai kubor menta ka sngi ka khan reu tarik rumpang arajar arpusau haslong press club Presiden Jong Kaseng usamna forward man nongrem ulaong. Bagi tay ki sipai BSF kila thombor bat pentut ya kalet kawan jong ki babun ki dong song snong bat kila tur shadu ki snong khat pra bat lat bakli ban talasi ki marba mardi jong ki nong khai bat ki pat ba baraba persang ban keli ka jingwan ke jong ki sipai BSF syaki surok jong ka snong kita ki sipai BSF kila aida ba kilawan ban talasi yo kadon gajing khai to hapo katang. Nakaliang kaseng kala penpau, kajing persya halor gani kajing wan keo jong kisipai BSF, bantalasi yikinong kai katang, namarba, kani kapani babaro sikat ta, ki BSF ki don tang hapo 0 point, lani ki pahara tang hakaput jong ki India Bangladesh, Henry, kani kajing wan keo jong ki shadow ki surok ba kabakampaji na po ka border fencing kapani, baka don kajing persang ban le don bor, da ka bapharep kumni kumtai ikinong song snong jong kathay. Kaseng kala kinturu iki bor sarkar ban pensange mardor ya ki sipai BSF ki ba persang ban muslia da ka bawan keo sa kisnong gitaw jong ki breu da ka ba punwit ya ka yat ka yang jong ki pat ba nong song snong ban nakaliang kaseng kala ongru bala da ka sarkar ka kwa ban talasi ya ki kam khayito ay ba ki bor pulit kinle ya kata ban ki bor district kin shimnya ke jingkit kle amban tuklar da ki sipai BSF ka jingwan jumi na kalian jong ka kisi Southwest district hari porta kalau ha lo ki atli ye kimat ki ba na kalian jumi ni na perso ha ba Preston Tensong beri ars beri division Rajo Kupor dari Minister and Judge dong ke Home Department ke tentang kepenengkong ke bagi nila penso syaka sokar dan baju golong ganti buat ke harassment dan ke bagi nong sosnong ki nong jaya nanti ki kendu na ka jingwan kiu jo ki sipai BSF ha po Surabaya na balong kawai ke Surabaya na makorwat sa ranikor kata snong kapra berkebah berkalomba kilauan kiu satu usaha kasropa na masukan paduran kor kata halat juga senang balap kadang kamen road kadang kata bagila banyak kata kejual kiu kini kelomba na kailan juga biasa kila haras dan kila bentuk ya kaya kain jong kibabun kini senang apa itu kitain batenten apa gimana tuh buat kita tahu mana bagi cek kemudian berkata jengkai itu lawan om jadi kaya itu hak itu ki thai te nagalem jungi par hak jenglam jungi par hak jeng itu jungi nam sunong golong ba ki babuni bahasa aras hak BSF hak itu dijaka kita ki genuine local traders nam lane kita ki nong khai lane ki breu bade itu thai ki nong khai ki batu bandra ki tiar jungi hak sunong ki thau jungi te kani ke jinglai BSF kum kaseng sopan persya namar ba kani ke peni ba baros kata BSF udon dan apo 0 point la manam lane patrol kani ke border fencing jo ke India Bangladesh re kani ke jingwan kiu jo satu semen nyerut ke bakam paci kan jengai napo border fencing ka peni ba kadon ke persang banle dumbor da ka harap kuni utai ke nasional hapo jo kadon kathai Badan super kamau ane ba hagisnam guma mensua nadu senang jakat pra kaladon gaji pasang ban set up hikam ban wajaka ban snai hikam BSF hadu ki thanyaram thom ki bajnai ki basapo sampo kilometer ai napo fencing te gani ke puni ba kaladon gaji pasang BSF ban haras ya ki nong snong ya ka ba ku kasang hi miso ba kalau ka ai bomla ban prem marhaba kile ya kataru kiwan lai nyapai kitin katolik kai gimot kai gitu
nama kelasnya ini kantoran ni kata coordination ni kapat ki pulit bat ki board district bat kunta tartar te nakala kasang ni soban persak jor bade berkani bat ni kenturu ya ki bersokar bat ki kedu jungi papaster bila kenturu ude persenge mardor ya gini di BSF ki paparsang ban muslia da ban kiu hagisnom thau jungi bro da papenwet ya kayak gayan jungi pepak no sosnom hapo jungi kodong kathan bar hapo ka district hi brokowai kapaar berkolong kebangi layakran pensau habade batu pak prestun kolong ba teng kolong ba kumbaong meni BSF ti ong bagi kondok ngile nam taban cek de ka smuggling te nakalang juni pat ngim biasa ka kata smuggling nani kata ka jingkai tu sa Bangladesh harai kai ka bagi kwa pat kolong ba bara ki paipa kanang bagi paipa kanang bagi genuine local traders hapo ka district kinnom sa Harap kena sakta rakune kuntai kanong nilai jingmut ya ka sarkar nilai jingmut ya ka sarkar ba kadai ban thau ya kata ka sub divisional level coordination committee ba hakata ka sub divisional level coordination committee galang ba ban head ya kata di ban head ki SDO civil ba hadin kata po committee de ban include lang ki police nanta de ban include lang ya ki kantami ki nongelam snom jong ketu godong kathan ngile i na kapor baga ki ni ki spy BSF ki la haras syatiwi wi jaka gi no snom da ga ba ki penwet ki no snom ki bom kite bat ki laun khoi ki mangi i ki hagini ki snam bada baraba persen perkeren kata ki empat nam da national security te ni ku ki isu Southwest District ngin kwa bakum kita ki AKA kinja po ka district ke juni namar batnak ta kadaw nagalang juni ni hapan so persa abre bakani bat ladar pat kata ka jinkwa nagalang sarkar ban cek abre kata kampi itu ai di berpelit kinle ai ka district administration kan shin ya kata ka jikit li ibopura abre kata bar kumjuru klan daklet ban khotlang ya ginong samsnom ya giramba snom bagian pedlan ada yang bertambah. Kalau kayak galomba napo zerokan barat kalau kampaji, mana kilometers exactly melak bantep. Hari kalau kampaji, baru sekitar 8 om bah. Nama kayak kebapan kerja ini galomba sekitar kalau bisa jukiu. Apa senang kapara jukiu. Dia ada gangguan besar itu kalau mbak kapaki kadang gaji persen ban lek nombor ban pembor ya kino susnong ban pempun kayak dia yang kilo pak. Ya. Oke keba nalian ni kuat ba BSF udi banom dan apo minrut udi bandon apo ki lat ban kisurok ki ba le cepo poda kata ke jingkwa jungi ba kenang ba marbale ba hadu lai teli kiyo ngidon apo ka area juni kata kadega balat kayo balat kayo perkro kayo nungjeri ikini ki lai teli ikini ki lai teli kiyo ikijukit marbam pan penpoi hatu kiyo ikini galong kacingnya amar BSF baru iki kelikit marbam ru omet Malaysia bangla te baru usuni lani piat ne baru kiwe ki bentai ki marbam kimde ki Malaysia bangla kile sayo ye kum kini ba kia kendu jengnya ba nakalian ki bos station ba nakalian gitu ki truk bakit marbam ru kila ujor ini keseng nakalian jungi ran korskil ni la ya kendu ya ki makmat ba ki ong ba tapan kit ko berni sini lane bakit ki piak kan ni ki marbam melong tegeni kolong gabu jengnya ya baro ba gajingdon biasa popo minrut te nakalian jungi kwa ko biasa bude berape yang ti ko 0 point ani ki surok ki banle ko poda jadi kalau ke nambah kanong monra ya ke jingtut ya kaya markiki kalikit marbam bat nyimkwa hi ba kan mi ka ke jing susi hadin namar marnitip nidon kayo podar lai tling nidon yo podar po ka area jong isti ka po podar kidon ka rungku kadon ka nuli kata ba kadon ka dangar ikini ki yo podar ki kali ki bun banlek sak po yo ba kayo hak bangla begini ba akas ngiyo ke singipar kade apo
Simar gede po dengar bat sengi balai gede po nuli kita bat sengi pesau gede po rengku. Tekini kilong kejingiat kali mentang te area kalapun nomor kaya kai pateng namta kalumba kayo podar ha. Tekini kilong kepa baru ndi kimar kepa le sabong balak sepo banga ini aban stu ya kibadehi kiban le kai biani kareka kamaram jung ki BSF bat kipulit bantakal ya gini ba kamdehi ka BSF akan sim ya kabor ki area jong ka administrative apo kan di area te kenapa nomor ba lada kani ke jing le jong BSF ke wan group minurut kamut ba ni ki pulit nim dot kamsyo te kani kalong ke lada ni island BSF te ni lai ni mi don jingmut chu ke ni pulit ro banbu tu ki area wade man IT be ki BSF ten rei ni kermen ba sarkar kan simkhai kani nang ba kini ki kenomon dia ka jing susi nomor ni kono swafi ya ka jing sha siap we parado jungi namta klem keren klebe susiap te kani kan dia ba ya tu area jungi lada ngim ayu hai ki BSF na kaliang ki bor district na kaliang ka sarkar kani kan saja ya te ngim kwa kita kan dia nomor balai nang men ane snio bang snio hat bangla ba ki kali de ki podli na kaliang ki BSF ki bat te kini ki bendor ki balayo e ka kat namta ban song yo te po podar bun hi ba kimyo le kimyo ban perpoi to mar ki ban le ti po yo hat podar ya kani kolong na kliang ji ka ki isu ni la bi ka jinge te ni ketu yo po district baro barka is barka sawes bakin kan rea ki BS sepo 0 point umde po minurut ban apiki te kini gede kamram jo sakar ki borsik knamba gini kinom jia ke jing susi bat kenom pentut dia kalai kawan jo ki ba badi kayo ka hat ki badai hapo area bodar jungi te ko ba mane ba naglang ni ka sang la so da di tu hima abade ka harassment ba ki nosusnom ki sa haras ki BSF ba abade ta ki smuggling activities te abade di bakajing sa haras jong ki BSF bande uta kalau ba kubangi nila ajimon ba kuno kalau ba de ba ki kulit ki traditional head ane ki malam sunam baru ya ki ya ka district administration te nakala jugu lo ba sian nakala jugu usaha klar de ni dan ba constitute no ya kata ka traditional level coordination committee ha ka ba ya kata ka committee and head of SDO civil dan ki EDC in charge civil ban kumjuru atau komiti yang penrung lang na bade ki porkulet ban kumjuru ya di nong yang sno haras buki golong ba jing pemut ke juki ya kale kawan ke jing pemut ke juki kale kawan ba ngilang nong ba bokum kata ke jing ka haras ya ka ba ajin sya golong ba kuman kran mane bagi boleh somne ba ngilang ban ong ba kat bayang tin tu de ba usmugla namla ba ong ta Regidan ki jenon lokal traders mo ni pa kita sepak dan isnom untuk kotai ki baru kami ki mar pan man kasi lali man katayo te nama ki isabat ki sayu butar ko akan bunjinge SPDE ya pada ki maksud isnom untuk kotai Alhamdulillah bakli gede singio apo bodar hat apo nuli kata kumangga te tu ba mas jadi singio te ki kali labun ban ki bendor ki ban kit ki marbam man legi apo yo bodar hat te long kini long ki baba lan yang biasa kim pelai te kani long kapu junge ki bendor kamen kadon jumut yu lada kapodar hat lada kim ailat ban ra ban di sindi tu te kani long kapu junge ni dong kami ba ke ki BSF ba ni de ban sutu ba ni don lai tli ki yo kin de ban bantut ya tentang ki bos ba kit marbam ba kidon kitrot kit marbam ya kayo nong jeri yo pro te kini kilong di main ban pendiam marbam ki area bodar jungi te ki BSF long ban ya kran kalong ka ba ba ni ki te ni tentu ya katai ba nani smart ba ban weng no eki na tu kambin ban kinbu no eki apo zero line lane hapo ki surok jong ka ban lech po bodar te kita hi ka jikwa jungi Liwan honi de kon liwan ban prevent lane ban protect ya kita ki
smugglers. Nah, yang buat ini bukan biasa kita kena itu. Kena itu kita di populer, kita di an, kita di perjuangan, kita boleh ya kita bantah. Mereka kepada akran ini kalau akran ya kita genuine traders ya kita mengkaji kepada hak di sisa kita mengkaji kita penboy kita marbang susun kita tahu kita penboy kita marbang susun kita di barat pakai wadon dulu kita di berdorkan melawan tak. Nong lam la de police station ka fos jung ka ayo kam desu bau kadang dunda de ban takal igini baro kadai kamram ju biasa la don kinong kai itu kadai kamram ju biasa ban ayo po ke area bola nomor ketik area jungi la de fencing ya ban stu ta kam dei ba ka shula jalan gitu la dei bala fencing de gini ki nyaliam biasa kimdun jingia ban takal ya kani ki kinong kai itu dan rei beya badai berki polisi kamdai ke kedang duna ake area jungi ka fosi ka ini bakal piang adu benda. Tu, apa dia berkami mau kembang mana? Apa dia ni kembang mana ba bangkang ba kiduna police force katakan day gaji sisa bagi adam ke police station. Kalau gaji ini gelombang ada gaji begini gelombang ada ke interference mana gaji tukla jom KPSF ya kata territorial jurisdiction di police.